Syukur nakaslem jong unong san Hima. Ki Pulit ke jalu para haringkat ki Pulit SOT hakastap jong sngi balai ke khat pratari unai luar hajar pesan kila yeng pahara bha hasilenter ke surak Umshyrpi. Kani gijing apahara ki bol Pulit ke hadian bekelami gijing huri-hura ha Assam ban bat ki Khlieh Kiba na gejala Meghalaya benum sha Assam bat ban lai na gijing kulmar hasilong ki Pulit gila benong ya gijing apahara hakti ki jaka. Kejaka ha Umshyrpi ke deru kejaka baju yeng ki Khlieh turis baju kamai brio syaki weipat ki jaka. Hak ni keski la sakhi bakalami gajing Ñiah habdeng ki Pulit met ki Ñiah Khlieh kamai turis hak baki Pulit ki laong baladaja ya Umsnam pin ba Khlieh mapi kani gajing Ñiah kade hadian ki Ñiah turis ki la persyang ban bat ki Khlieh turis na Assam Henry ki Pulit ki la khang da ka baong apshwa wat pat bat namar kadang don gajing kulmar ha Assam. Baru di sini tidak balik apa jadi kemarin itu kerja di sini Umsnam itu kan Pak Khlieh spesial ni kalau Umsnam ngalap tutup kan istilah aku marjur Umsnam sih Pak Khlieh bi balik dokumen apa lah apa bisa kita mengira ya kita kami percaya benda apa sih Pak Khlieh Umsnam ini Pak Khlieh bila yo boleh apa cai kabor inlong lek kabor gila panalan sama 4 kali belum tan 4 kali Saya kena ban paling ini. Keren bila pun ru saya berpabat station eng. I notice. Menteri